Uba Bright Starwell Marbanyang MLE Kamaulai habakren ha ke jingyalang banpin ithu ikisan ngut ki kertong ke VPP na kisan teli ki konstituensi ke Ribhoi ulapan ke jingkershan bating ni ki pajba kumba kila kershan ke election MLE bat MP da ke bakin thoru ya ke jinghyar arsut jong ke sorkar na ke basnius ke bakham sniu Henry ke basngolingo kalong ba ke jela ke yo pat ya menteri rangba berius pa tam hakari India ubarung ru ha ke top 10 na pedeng ki menteri rangba ki berius pa hakari Kusan ko pura hakari kenti ke bangta ai beri sekwei pat ki political party hakari kenti ke bangta baga temporary body barok kowe teli minta ka ai ka kusan ka pura yang voice of the people party kalau ni kapor pai ba na kata jompi ki pardo ki parsam nagri ka dong ka than Ribhoi ka jompi ya tulilang hangri ka genti ka bangta mapi ki pardo parsam nani ka dong ka than nani na po rithor ban beni sa ki wei pat ki pardo ki parsam ki jongi banong ba ka temporary boy nani ka dai ka la ka kabu hangri kep ka bangta kani MC election ke bangta yen pergi bangiru na Ribhoi ilalong teli but the voice of the people party ngaswa pat berkema nama election MP kumba arnai swa election MP ila sang mentur keleng kari kasi jongi bakoi ngale sedai spori sapo JTS badon ki parok kejui nangne na to Ribhoi don ki parok kejui nanti na po East Kasils apa kedua ni lagi yang satu pur yang ini pak nanti election MP je tada dei sekali kedong ketang kedong itu kerja kesan pinyo baik kerja kesan keberapa Henry sepuk jahil se tangi arti nama katri pak kapisan bahan itu poru kajin le don bor akan sepuk jahil sekarang bokiong dari apa pek jadi Rakhi atau apa? Orang ini dalam politik beliau yang kebut, orang pin selingo, pin sekendit, kerja tinggal sekarang sepin kendit, jadi baru. Bakal jah, bakal urang punta, pada kerja tinggal, naman lagi konsensi, ngenduna, ngitam yang diwei pati kertom, dan dipau hajar vur. Lalu kerja tinggal. Kalau abang ayah kaji kusan kebarat pak, hakani MP election keberang sudah, ngasomba ni kapur kemana? Kalau dia kepali sekejompi kipargo kiparsnam, nangne napo Ribhoi. Ay, dia kaji kusan kebarat pak kejompi, yang voice of the people party hakani kenti kemana? Voice of the people party kumbahong, ida tak akli kinorin, apa iwan kemat jompai pak. Mau compare lah kalau election yang apply MP election absam lani kani MC election akusan watara kawan sewayu election kan nomren jok voice of the people party kan om kelan tentang arti kiki pada kibangi nur bantular habangi wan hawat jompi hari por kawamta kum giri diketong sanut Rekatan mereka voice of the people party dan tentang atli kan nomrin berskem bagi nur bantular kebat jompi pai ba kabalikong kalau mah dalam ibet yo pra ban pension mapo district council la kalau mapo Kasils autonomous district council la kalau mapo Jahils autonomous district council kan kamram tu pra kalau mah ban wanra yang kasensyar kala ka kuat ka basuma ngatip ni keren tangi ka sorkar jelang ni sotu apa ka sorkar jelang kejumi kalau beranam tangan kiai ki pilihan yang apa jadi kok kinong song jong gani ke jelang apa yang mau sisian pak nama gila keren nama kado kali kapur ke pemerintah ka jelang kejumi kampak syengkelah na kasiu sakabah Hendai kalangan ger asuk nak pasriu siapa kamsiu kajela kajoma kajompi hendai baong menga dan kebabet sesian hendai baong mangikum ke parti hendai nak disentur jong home minister ulah ongnya kali bakal jela mereka
kedai kejela kabam satam habo keri India baro kowe bakari kisi siapa pak nama anak kebun kiri pot nyoi bakal jela kali ru kabat pat se kowe pat kanam ka peleran bakal bakta na kota jonga ba jongpi bakata kalong ba kajela ka jonga ba jongpi kedai kejela kowe ne kejela ki berduktam habo ri India bakal bakam so sino kata kalong pada lada ong mesin ka berduktam bo ri India so biang Henry kedai kowe ne kejela ki berduktam watang na ki para jela ki berit cenitan lamigi jogri India kesali keketan jong kejela kejela bo jong pi bo nei ka sopla ba na keren po MP election ni banan keren biang nama dan benin mensisi kadang mi yang hakikot kubur dari juk ke report kampak kelang berkata kelomba sopla baga jela ka berduktam kowe ki jela ka berduktam habori India Henry New Pat yo chief minister when chief minister ku baru spatam habo keri India ubaran na ka top 10 habo keri India lawan mundur mo